Waktunya kasih keluar. Sebelah sini. Main pas tuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Sekarang aku mau baca surah Al-Fajr. Gak tau lah. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin nashr wasyafa'i wal watar walaili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidzi jar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladzina jabu sahra bil wad wa fir'auna bil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labir mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aqlan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahu al-azim sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dah.